Ebusia mesanso emobibia akwaba ediba emergency Ghana TV eso. Enne yestoya yensa kan ye maame abepiemu ewa hase. Ode nasem abeda MFK se omoano na oni bema atena for 10 good years. Wati se bema no Saturday we ya okoware. Eni nti no MFK emboa nti ye ncheso no yebekoni akwa video no edi aba yeba na edi bibia ato aso subscribe na like na share so ema afufo na dani denia na the commenting so edi aba comment section nti ye ncheso yebeko ni akwa video no Pacho yeso ada ho na ne chati asa o chati wo phone so sa on chati uguta phone ada phone we eda bonte me ka se bia wuni phone ya na wa ma ne so ama me ne yate wo nkai ya no pede na de onam medase mpacho de ne menam ni se ma ware 10 years ni na me ware no 3 years ni na separation aba me ne obema nentem na separation ne ba ye no baby a me metie aye me rent amfa ne ho me yare ma yare sa amfa ne ho na me didie nso amfa ne ho for 3 years asofo abemu abeka asem no elders abemu abeka onu na ebusua nso aka me mebusua de omo pese omo beka bi no o se o mma mebusua mu ma yanka ti me mebusua de anka bi enti no beye January ni mu no na me too free baby ana me ne tie no na me too free ho na me bebetena ye krom wo agomenya enti me betena ho agomenya no me ba no me ne akola na ba yekuta baba akola no 3 years akola na hwe no so onhwe no eduru bibi no o se ansa na ba hwe akola no de age so oji akola no sa tam na yentembe tete no na akola no 3 years enti no o se obeje akola no me de ni ko police station se akola ni swa enti se police fo no epene so se me mfa ne mana because achire no ono abetimi asan twa ne ho abeka se me mom na ma beje akola na to enti me de ko na mo kire ne se akola no eswa enti no omo twa scam ne se 10 cedis every day on tia akola no na sika no so ni tua no so anye papa sika ni tua na anye papa na me di bedi agomenya enti me ba bedi ho no so still me frana o si oni bi na o se ko bo besian wa ha na o se jibi wo bi ho me ba betua enti no didimu ada kro me wo ho na oni ne mpanimfu oba ye 4 kan ho ye 5 omo ba se omo beji akola no na me ka chom so omo ko police station ho na se police for ne pene a no aba beji no me ka sa sisi e de akola no was 6 years 7 months enti no oba ye no a me ka sa no omo koye no beye 1 month muni ana 6 weeks muni na me ni hompo ana ya to nkra frem se me ku na ba machinti memra me koye a ye se odensa beto ho se sisi ano onware mi biom enti no ode hohoro ne nsa afri me ho enti no omo kan sa chrem no me gitum be ansa no be yesanso no block me line no be gi akola no be 3 weeks pe no block me line enti no me fra akola na agi se me fro obi epa na cha so ohun se me ba na itwema na on flash me na me frɛ na me nya akola ne nkasa ewo mu nso a ne bra pani bi me frɛ na me nya na wo fi a ono so ma me ni akola ne kasa enti Saturday ye etwemu na me wo ho na me se me frɛ obi na ma hwese me nya akola ne na kasa na mpacho nipa ne ka kire me se me nya no ne amenya akola ne na kasa de ba nipa ne ka kire me se me kunu ne se okoye oba ho ade me menda na se kwasi ada ebeyi emu baako enti no sada me ka no ye ntam titi mfie miansa ni o ma me hwe o me hwe me ana sisi ano o se okwa akoware wa begu efie die no me pesa okogu court die no so na osumme na onfa ne kwan na me so me mpa me ba bi nta woni be ma no ware wo aban mu me pa cho ane enti mo akosinsan court nkrata pa cho ane ukita evidence a e kire se mo sinsan court nkrata e ukita marriage certificate
eno na eda TV so amu sign green bia we exhibit 1 green bia o we wives association versus incoming wife association. It is a incoming wife no we be provide evidence ntia muntie niam yakoso na mfa bi ntumu fo ho be man enya nyaa wo but what say memeneda wakoye oba afoforo ho ade ade ntiro ma muntwitwa court de enimu minim ni se ntia ode nsa no ebe jaa me no ono na de ensa be jaa o be man free mpacho o ti asisa wo enya ofri man ka so ote he ofri van oduma se ne wen mpacho eastern region ti munyina mo ye edemfo ye krobofo mo ye krobofo ena wono be man no obeye ho ade no so ode nsa na bai ena obejaa won so wasan de nsa ba sa no mama mre nete de binimu akan amamre mu ne se be man no oba eja ya wo ba mom ena ensa be ma de akoye ne ho ade no return na ade de ma no na se be ma san de nsa koja wo ba ade na chese wo ko piso no san worry the second time nti ode nsa na ba ye se aware egunkro empanifo ne motena ase empanifo ne ya ntena ase oba ye no se de me kan me wofa ene me maame na obeto wo omo ka chense onko fa oba na wa ware ne ne mransa na oba ben eye me nti yon kaso o me fa me no onko fa oba na ho ne die but one tie no jansa ne to ho no koye nti me mete me frɛ ye marriage committee chairman no na me born sorry ben Church of Pentecost Elder busuafo asi town nti o frɛ committee na o motena ware ne so no e de to wo manim okay penny baako nti waka chem se onte ye nti obefrɛ na bisa no na wetie nenu masem na ampa so friend no oji tumu se wabeye sampa nti onu bisa ne se ne wabeye ni se de ne next o se onu waye we no we wie oni hwiye bio o se odinsa na ba no wantwitwa court de enimu a wawie o marriage certificate na wen pacha dana onu free aware no de separation ni ba onu o pack ne nioma free ba bia ye wona na mi ni fie nti otutu mi nioma na ofaaye anti wafa certificate ne ko ba ni ru afi se okoto certificate ne twene kura na okọ court a ye wo copy e wo ha ana say even registry kura na mokoye no mo wedding day ni nti we ni ye traditional one no na we ya sorry dem de mo ye wedding fe de na de awarigo ni bai mpacho de ni awarigo ni bai ni se ye wari wie no na ni sika yie no enye papa onte ne ho ase wo sika yie mu enti no match of money na unso wedding ufa ho pa o o match of money abotre da bi da abotre bafua pa esu tiri so na we ne megu komu a kire so ye kroboni ampa aso se san ho bebre o da bi traditional one no se we nie we na wa hye we gibi asa wa pime no half currency bi sa e na ba ko no so wa hye abotre we also say won bebre ene ne mo de because wedding na ye be ya ye say won bebre ne dia na mo de pa ti dey we Thanksgiving and I say wedding day na engagement do say ho do say pa cho miensa enya sam ke to ne mo de ene man say be man na toto ye de pa cho ende on na toto ne ma bibia ene no do wo ho ti de ne gu aware no de gu aware ni say na sika yie ade chia obeyi sika no ompe sika yie oyi sika ene o chena atoso amiensa o se oni sika o diska ni nyina toduku asa sika na hye ka ba no ade we de no manya mfa so manya sika wase man papa e balu dabi man pa e balu ho man so a ensa krito se nenso mo ware na mo so crate na ye de ginamu stress manya bi se onye nti no no be na sorry them refreshment nti kakra bi pe na ye na se mo anje obi esika dabi okay nti mo ware wie ye no e di science na wu hu se ni sika se monye me ware ni de meka se eche ya ye bosumi mienu 2 months ba join me ware ni e kotena ebusuan fie nti e kotena ebusuan fie no beya sa abosumi mienu no na me na ma ya na nkrofo nso chemade nti na kakra wo me ho nti na me miza ne hwe nti sa kakra na amanfo de ma me ne tutwa ne pe na sa suban ni dadi o sori anopa na wasi kwan so o ye de adwuma
mpacho oye mason osan ye security adwuma wo education office and osan ye kuani nso enti ade achi a no wa sorry no asi kwan so enti me friend ka chen so me kura ade achi wo face ka ento wa o se me abofra ana enti abofra na ade chi a ye maniska enti saaze mi ebi wo ho okoda me sign no ba fie na me ni be wura dem kura na me bisa na obe pie wo brown face ka ne ma me na obi ehun de meye no se be ma be bo akonhoma no wo bisa ne se akonhoma wo hia wo se wo ya akra na ya mauska akra na o de ya mamiska mo twempena che na ba kumpo mo hia wo na mo ware wo ba ye hia wa sorry ba jo nti mo di sen ansa na ware ne ba di afi 1 year no mo antwempena ya antwempena bia wo so antwempena na kwa be na mo fa so hu mo ho a mo ware ye because wa so dem a se obia ne na masori dem a untimi nko ware no ti kwa be na mo fa so kasa di nkomo a afe wo de ye wo ho ade pa cho edi nkan ne de ya oba ba ko wa sorry me indigness on no be hu mi no be bisa me se mi wokunu na me se da bi na o ka che me se yo echiri asan ba be bisa me se me wo ba na me ka che se ane me wo ba se na me se ba ko na o si yo enti ono ni me kan se na o ka che me se brother bi ehu mi o se na ni gye me ho be ware me enti me de me fa nkompa ibom na me si yo enti edidi mo na ono ni bra pani yire enso no no de me ne wa assemble ba ko da ko ye kwa sorry aye ba no no so di sa asem no tu manim na o se ni kunu ketewa ehu me na o se na ni gye me ho nti obe ware me na me di tu nanim se yo madwene ho nti atire ye kwa sorry da ko nso aye ba no na o ka chem se ye mfa na me fa omokwan na no ansa na me de akomfie ye mfa ho na me hu because me si me nim no o se me hu nipa no se de o sitie ansa na metimi aka se maji atuma na me jintu nti o de me mane be fa afie na me hu no nti me be hu no ho no na ono ma be mane ma me hu se onu sa nipa kro na dickness no ene mi kunu pani eyire no ka ne ho asem nti o ka chen so ono no soma ma me ne se o mebisa ma asem no ana se okunu ni hu wo no na ni je but ono ankasa ama forward ena osoma dickness emo ono ne be se wo pe okay enti no me kunu pani yire ni de me ko kire na ekiri no ena osoma bai se me fa me telephone number ma no am na me de man nti ho na me ni nkomodie no start ye ti mo start nkomodie de na mudi nkomo ate 1 year ansa na oye ho ade ye di nkomo se o ye se study ye ho enti no mitumi ko jana fuom mitumi ko jana fuom na ono nso to de bia obra misika se me no aduane ma no na ma no aduane ma ne wa bedi enti eye no mo na ekoso wo ye ntema ba wo no wa nada dabi 1 year ni nyina na obesraw ewo fie ebedidi o ba bedidi ya na ya obesraw ba wo de wan ko ni fie da me ko ni fie o ko ne dem me ko ne dem pepe ba wan so mu o didin hu ni pa ande ma otimi hye ne ho so oye elder na diken no oye elder o se na oye elder ade se waja sorry sisi a waja sorry ade ba ne sa na sofo ne kan na wanti ase na omutu ne san ye ana we free sorry ni ntese aware na wate se wo kware no enye the Church of Pentecost mu no wo ware dabi o ware wa sorry fufuru mu ware wo fie enye asori mu na wo kwa ware ba sa wo di asori no da soko eye pa me pese obeja ya asori asama ye bi sei mema ni bia dwen ye o mu se minya ntwitwa court aware ni mu a metimi aware wo fie aka me yere ho wa na apɛ wasem o aware ni ye wo mu different types bebre ya wo de aware a opese aware dukura kan yere ho abetimi aware ba onya do nsa kwhye sa paper green we ase a eye one man one woman Lawson FM tisa na adwen ye ne se wo aware na ye twitwa paper mu o enko ba bi ade a won hwe akosi asewa ene odobroni de no fanya futuo sana adwen ye ne se ye twitwa mu enso nya hwe enko ba bi a me se won hwe me maame akosi asewa ene minua odobroni wo mo de agina court ene akwa mo court eye se ya o enko ba bi a oni ne ye japade ba cho dabi mo anya hwe mu ja ye de na odija okwan mo amfa wi enja me kwan mo tena mfie sen
7 years and I attempted 3 years. Nti ebeka wa 10 years. Adwuma be na na won ye. Pacho na me pa made. Okay. You for udi ne the same. Pacho Teresa abebrese. Hey. And abema no so the same. Pacho de Johannes. Eden Johannes. Pacho. Enye Johannes by Johannes. Ebi Johannes. Okay. Hello Mr. Johannes. Yes, madam. Good morning. Good morning, madam. Bẹ́ẹ̀ni na mpacho your wife, or lawfully wedded wife, your friend Teresa. I have a Lawson TV. Wabaha na somebody abeto ye nim, and it's 3 years in ye muntemuate. Akonkuja biya mem, eshe biya mem akonmabo ma. Wati ye? Yase mimi ni di ye nimu ya o kwa ware. O de nsa eba ni fie se we jai no. Amamere kwanso nko oba ne densa ko jai be ma ba o de aba. Na se court de mu betwetwa mu no. Enyansi so kwa ware mpacho no kro bi wom. Oh, mi ko wari. O ko wari da ben. Mi ko wari. Menti asem na o kana se. Mi ko wari. So mi ko wari me da. Oh, ya interest mi ko wari. Me be se le tare si ati de minute time kwa. Johannes, o ko wari nyame ya duma Saturday. Oh, mi ko wari. Na do what rana. Me do what. Me. Baby uchi na wo kan kafra emu na ho ntina mi bisa wo se kire mu ye na me nya twi ni nti nti se ke ka de afi na mi sia Matias nti Yohane se wo kana menti ase ana wenya abotre no a kire me mu wo pa kire me se aware bia ma so Saturday ana oh baby me ni aware bia ara me na unu oba bia ni hono ma waye wa adwen se wo kwa akoye ne ho ade enu de onu ni owo chance si ano o si awari e bon ami si yo awari e bon de mami nyama bebe ko so awari e bon no mi ka jan so obenya ni awari e hiam no obenya ni e bon so obi so ope ni e hiam no onu so obenya nti later e be sia ni kasa Yohane se awari e bon se wonti mi ntina ho dinti no ka sa awari ne bon. Oh, mami, me kasa biom. I say me no let us say nim nani. Wudi. Ono su ka ho. Mr. Yohanes. Ya be fu manum ubeti. Teresa aba betina afidie so nka meka Teresa abebrese. Teresa betina afidie so. Wa kire ni die mu amansan nyina te de wo ka. Enu ntina ye fra say ye be hia ne atena se aka asem no. But de na ka wo die wo mu no, ma yenti ni nne. A kire ni ye hia ne aka asem na hu die kokwa kosi. Oh, that's 1 hour ago, no man be friend, no be fam. Because so, we say nim. Yeah. Say nim more. Matias pa na Elder obai say aware bon. Enye ofiti prekopa no kaka sa aware bon. Dinti na wo kan sa asem no. Ama me yam kra hye me dinti a. O de dinti a. Asan be free. Be me na kan ni na kire me. Asabi na nyami na ya madum se mewu onu ne hu akakaka me nu metu akumi hu na nyame yi mefi mu ade de nkwa oba bi sasa de nkwa onu mi ekoso onu ma de odi yami saka nyami a aka me nu metu akumi hu nti mi pesa mi before my kasana just say we need more transfer ni na the better na they are two or so the or two Mr. Yohane suni bibi sesi a wono ne betena he wo bo kwa adu say wono ware ye na amanfo cheniska wo pia bonten ye cheniska afi 2 months a sika bia ma no wa be ma pepe obi say sika as wonya akra ne mayi sika ma wo mo akwa wo ma wonyi sika wonya ne hwe Nyami a boss on asase a ohwe yeso no no ni tra 7 years asala ya temtiti so onu odini sika ato afase yamba ko amani onya mami di ye pa e nyami be twa meka
Obenya Joe Casa. So we see in the Sika and then Yamini the Obenya Joe Kanswampa. Oh, see. Sir, or catch yourself for me, say, my back on your apostle said, yes, a yatano, my back on ma. Or see Debbie. As a person said, yes, me now, my back on ma. Missy, I call him my bone, Yapa, and can't say we will be crying. And Bacho monsan frɛ Yohanes mame wote ne yere voice na sɛ wakate kɔ no be ma na ne da Pacho pa wo ye sure pa wo bie mu ma no pa because be ma bubefu aton asesa no na oba wo do ho kame no ka no kra kyerɛ me no kra wom ni sɛ beye mpacho wo boso mi be mu na ya mu di Mother's Day no May 50 May ekopim October na odi be sesa ne niam akoni de na ena nkoso adentia oba no atom ena memfa me ho emma no na omma nyi nyina ne se oni obi akodi nkomo bi se me pe empaso agrododo enu nti no me sesa wa amma because ono amma na me twe kwa anu akoma mama yo oba adwamanfo enti ni so ono wa mebisa me so memfa ma no enti free sa abre no kopim tam ono de koye no that's about how many months? 50 May, copying October. How many months? May, June, July, August, September, October. 5 or 6 months. 5 to 6 months, no. When Yohanes another. Menenanda, no wamba. Ah, now no kunu dampa so no na ma also prepare ne. Ah, see me odwama for me pe ediedodo. Na da yampa. Enyampa ebi wo ha na ebi wo ha ebufuo bi wo ho kakra nti na se o ma me ho a na me wo mu a na me makọ. Ana no ma ko discuss inti me mete ye no ma misa ne mom de debu no kunu nete na wakote se onu obi di nkomo se wo pato pando do a na wo se nka obi se wo kunu se adenti na waye me ho ade na me ho ade na wo ye no nyampa so agudie en majority of it asa wo de ma me bisa de me misa no se nka obi sa no eno no so nyese oba na me mfa mma no ono na oma inti no ono waye no so ye virgin metusala inti ono no waye mfa no Oyeden Virgin Metusala. Ade wo hia no no onfa obada. No onfa obada according to ono no. Oso onfa obada. Nti waye na hu se we nya. Wo na break no. Sa no no se obada na wo break na obeda hu se wo na wo break. Wo betimi ehu. Wo no afa bi da. O mi da na ma wo me wo baba ako. Nti wo afa bi da. E na ono ne so oyeden. Oso oye virgin. Virgin day. Virgin Metusala. Enti oye na hu se we nya emfa ne ho. Nti wa ma no me so man kone ho enye se me na waba na manfa ma no we mu nyina okoka wa so de mo bi bisa me na me kirekire o mu a o mu se onene na onu na wa ma se obeye 7 years ni nyina no na masetene mu tesen na sika sam ni die ti de bia ntokwan kakra wo ho na tama na mo twemp na 1 year ansa na wo ye ho ade na wo hwe wo ewo mu a na ma brem 30 cedis ewo mu be sen a etimi di bosumi mienu no ama 30 cedis sefa ye den anu di fato ho fato me mfanto me ho ena se uhun we nyina ena oti ase e ma ne ye wo ho ade nti se wo hu se bosumi miensa no ama 30 cedis a na che se why you ready say aware no betimi endure sa 30 cedis na ba ne se na aware wie ye de hu se ni sika se munye pacho na mi de na mi ni se anware mi nti no ope ena abema because e bi o china kro betimi asan na echi se me na ware ubio minti ofri ni pemu no de ma me enye se wa ware me na daily akohumabo enti no ayesa achede bi nti o de ma me a na me so ma so wona ne wo ma san ba ko oba na be ma pacho be wonya san sisi awa 6 years 7 months okay na so wo 7 years akra no hwe no sisi ade July ya mo ma tetem kwan wa beje no wabeje akwa me fro nchen de na ehwe no na enye papa nti ekopie police station nyina no hello Yohanes me pata ye leta ye shira elder Yohanes uni bibi later ni ebe hia na sesi e obayi make allegation bi a me pese wo san wo ho e wa fidie suma wo bia wati e wo se wo pato padodo I do na mi a obo so na ta se onu na bo ate oni party mi bo ate na se mi na mi ya fon so anya mi ni so no so e ni e pie wa tem da unu so anya mi na bo ate na mi ya na bo ate so ni Yohanes so ni obi ko di nkomo se wo de enna tata ododo wo kwampa so a wo ma wo na obesi so a ma de a chen ampa o bi de wo so so open na dodo pato pan
Me. Aye. Me so no pa to padodo. So pay you do. And person too much. Me honest. Sa sem no free menum da. Sa sem no free menum da. Onu kasa no. 4 good years. If I'm go me ni no and do 20. Hey. 4 good years. If I'm go me ni and do 20. Na Yes. Nya no. How me family no. Oh. Not just say and person good dey kwa wa kase. Wo kwa di konkonsa kire obi se wo pa and person good dey kwa nya no kwe. Enya no kwe. Ma worry adi fi bebre we ni na 20. Me. Say me di mu kanu kwa. O pe no. Mako ka say onu o pe pa na go. Eh. How about you? Me say later e be sia. Yohanes. Me na da kwa. No, say ho kwa meba. Yohanes kanokure say wo de ho kamia mempene. Nia ohun kamene ne ya brina wo de free ho no. Ero nso wo na wa ma. Wo ka wa so de ho man kan jom. Wo na wa ma wo yire da sa no ma tie bi. I say o charge me ya me tuanika. Sure. So say o charge me me tuanika. Elder answer na no yire ne beda no o charge ma utua ne kansa. O charge me 2 times me tuanika. 2 years eh. We try 50 ni enu. Yes. Nti atopa 50 Ghana. O charge me. Me see 4 years I sana. Ya wu ya ba no 4 years I sana na free ho no. The pastor go ya di no and do 20. No dey na charge you kuna sana na da. Enya say 50 bra ya ware ye no. Baby charge ne na me bisa. Dinti na charge na me. Me ni baby akofa sa asem free ye. Last sama ya kwaka wonu na bu sofie na wonu ko yi sa asem di free ye. Mami me be say. Ya ka se bi na no ya trust. Na mi fatu wono no so fatu ho. Na my elder. The two wono so fatu ho. Elder Yohanes, ebani say na ujai the Church of Pentecost. So say adam ni ho bio. Adenti na ujai. Oh, I saw the make am be emergency say me jai. Enye say oba me ni ni etem nti na. Enye no kure o san ye nti na ujai ye. Ye tu san nti na ujai ye na enye say wa ye wadwen. Wo ukasa no. Wo ukasa sem no. Wo all ma ka say me che open go ma ka say. Onye den. Wa ka say onye den. I don't want to talk with you, Kra, because if I be an Elder Yohanes na say oba Mami me papa Mami marriage certificate no so wase wo de nsa ba fia be jai no na aware certificate no makotwetwam. Mami aware na me na hihye. Now because of sorry ebinuhu ewura mremunti aware certificate any Bible mu. Say ko no biblical any Bible mu. No say aware certificate me di ko ye di ko twa mo ma fa ko onu pe won fa ko. Baby Elder Yohanes so say aware no enye biblical any Bible mu. Me say certificate no. Yes. Na elder unim say any Bible ma eba ne sign na wo share wo coat blue bow tie why ekotena table wo sign certificate no. Your share. Why na share wo? Or your share by the church. Your share by the church. Asori ni na share wo ma wo sign certificate no. Me see by or share by the church. Na elder we biblical. Elder Elder chirame ade kakra ukwaware na usign certificate na enya biblical asori na ehyew. No. Ye nyina ye nkwaje ho adwuma. Ye se heaven ti. Yes. Na heaven na so asori kasa ya ade na wo elder mu a wonim say ade na any Bible mu a de nti na usign certificate no. Say adibu honuma. So o remu a so ko tu emu hawa nyane hunim tie na hawa e ko
so see and our real because of court issue. No, because of court issue. Court issue, then. San money na eba. Now, Oba, I think me say, so many years here and anymore. Naka, near who naka, maybe. Elder William say, yes, ignorance of the law is not an excuse. And to say any biblical, say yeah, sorry no, and a share by force Marco sign marriage certificate no. Akwa bemu to say no by age ya. I was also akwa now sign divorce paper and send them what me me ko so no pe ofa ko. But I wouldn't say what me worry about for be and carry on. Me see me ko aka me wuwa. Se me wudi aka ope. Se me wudi aka se wudi me be share tipa se na tipa ekumi no. Edi so wudi person boni a odi ya me wu aka me wuwa aka ope. Eda you always me be say we a ka kira me say we bushon for nim say anka wudi mini moto be share tipa se na anka tipa ekumi no. We mo be o ka say me mo na me pe wo. Tie. Asamu a me kira ye no. Me say ma bo fa kire wo. Sa danu a no ko ye me no wo bipo. Ah you ko yo ba no ade no. Ye ba no no ko kire me no. Me ka ba maka tete fo. Me se bia me ka ye no kama enti ko anu tum na entie no. Enu o kan. Na maka tete so didi matem se ye du me de no de. Yes adinsa, yes ni patron se me so. Ye ba no ye du total me se o de. Me dane me ho because you are there train say je no mu ba na fa mu nya mu mra what no moto no so your friend na fa da no kanya mi a ebo mi ne wu no akaye go sawa because o tete mi yie Elder Yohanes woni be pa na Teresa de ayewa apaware wa fimu 3 years ni wo hu da mami Teresa your bar me since I was born no my family call bar Teresa your bar me na Teresa ni odi ye me aka me no me do kwa kum kwa akaye obi a we break you no wasan tete o yes Teresa after me ye no wadu no ti asanwa e bi kan o ka kire me one o ka kire me say so obeko baby na misi debi a obeko two oh fani sika e na duani mebere ma no hold them ka chen say ka chen say no die ka chen say ma ka sa for fani sika ni de mami na nso honu ma de say e ba hu chiri bi be ba wo ba na wo bayi o yin so a o ni so o fa ma ni ni wa sam ka o Yohanes, everything I have from my father what I do. In person, me say me no me ba ho. Me say be me ba ho. Yohanes, oba wo ni worry na oba na kwa homa. Yes, okay. Na oba na kwa homa. Oh, me say nyami a hata so no. Nyami a hata so no. I think me person make a sabibri. Yohanes me ko bibi for 3 good years ni ware nu ni pad kwa na mi tomo no. Ni pad just about for 2 good years continuously. Through that no I was able to say my oh dear day. Nya me hata so no. Me hata so. Pad ma 3 years. Now buy any majuma ye kura pesika de ma ma didi kwa nya police station e ko pe bet me to pad ma 3 years. Oh no to pad ma. Bet me to pad ma for 3 years. Isi mo fra Elder Yohanes mame na menchira no Ghana mra ye kan big gami sa unu oba ware o se certificate no enye biblical eni bible mo asori na for so me etimi nsan mi nkonkosa me enya ware na Elder okoti we kura wa hemfa me wanwa ukoti we nyina wa he woba nso de se unu ukunu wo ho na obo akwahoma na sa ho kire ba sasa wo bo aba ma ne kakra ma me boa papa
bet me abase me ne be ma bet na 7 years a me de da kru me nyi sika ba won say ahokyere kakra ba ya no wonyi sika every 2 months na no mom na wo kan ahokyere kakra enye 2 months o me pata say yen ya ware me sika problem na me ni face ye ya ware 2 months na start 2 months pepepe and yes ware no through 7 years ni nyina no na problem bia problems nko a na problems nko afiti ahase ama enu mpo me kura no bidi me hu konkonsa membe ka chele ada wasan ware foforo account da bi ni nuanom okay because tem bia no on face count wagise mudi nachi na magiska encho mudi me hu konkonsa na membe ka chele se me mpesa me ba ye me hu so omumu bia agi sika woni kunu ho wa abonten da nti ade chi a face ka to dem aya na almost ka abonten no de ma o eje se on fan to ho na wo friend dem na wo se wo jinu no epie na wo se mudi nachi nti ho na ya na ntokwa ne beba na eya oyima o me kan ebi ho ko afuo na so sika obetwe afiri ni boto mo ko to de en wo afuo nim ansa na we yi ama me nti edidi mu sa ma epie mo mo huye me da be mo ma oba sika wa abonten de mi dwa o wo ba be down chen wo kwa ka mu be na we yi na tenensa no eno na aye den woni ne da wo be yi pia abonten nti abonten na ya no yi sika ma abonten satan na ya ti omo abusu fie ho nti abonten na me ka chen se omudi me hu konkonsa na me ka chen se me mpese ebe ba se me na me omuntem no na wari twato me na ma ba fie ho atwato na ushi na one ne be wari no wanya fie sen na no wo 40 Pacha na age da me ni ntem ni ye 7 years do you know 40 sen na me was 36 that time no and you know 43 na so no 43 years and no no ba na da sana 43 virgin sana no eh mema de ka ne sen holy ana virgin da mema de ne den da mema de so kasia pa da mema de ne holy ana virgin we the holy jane holy jane 43 years no ba na da the first day no na ohunu ye nso first day no me ohunu ye nti na ye onwanwa ende me nwanwa se bia obi a wonye bi dana first day otimi ye ana wa na o kire no man kire ni bribia ba ono aye ne kama pa cho hu sanka first day kura den ka se ne yem hyehye no sanka hu kakra bi to ne so edu ba bia se obesane free na nanka wateam wanteam onye bi mpoda onye bi mpoda onteam da debi enti ni usa no ye den onkasa ndabi budi hu action bia e wa enum mpo so wan kire no wan kire ne no obi a wahia na atingani dia wo mu do debi obi a wahia na won fa bi sa ada de na se nka kire ne se e ba atentin e ba kekame e ba reme wan kire ne hwe mate elder so beba elder so beba na yatena same Ghana mra etia se be ma waware akwa aban mu we no oba ete wonom na sa ware na gu 100 years kra na age se watwitwa court paper mu ansa na watimi aware oba afoforo nye sa tantamount to burukum sa mra we Ghana by the real a utimi dam nti ese obehwe na mu twitwa mu na afei esum sika bi obeje ne sen pacho imagine 100,000 kasa gu ade no moment wo kasa imagine 100,000 eno ne ye sen no 1 billion kasa vima menterio 1 billion obeje elder 1 billion na motena 7 years no odi na ye 1 billion adwuma bi da 1 billion adwuma de yenye adwuma ameka se ya bo anu eye 1 billion da but for 10 years now no wa be se membre na sisi onu akofa oba foforo okoware no so otu ama me 10 years no mo ye japade ya nye japade moto asase ya nto asase adentia se ne wan kwabua elder o adene se onu no o ma hu ni sika sem na no nti wo so o ma ni hu so de me diambo de enhye da anye papa bia because ade na me pam na honso ye kroketi wa mu enti Friday twam na wa nya adwuma na je se
the whole week no better na see a wuni adwuma bia. Okay. Nti mo ntimi anto asase bia anto ba bia etu obi a one na tena 7 years ansa na muntamu 3 years mo anto asase mo anto hwe ka na wotwi ono ane dia yenya ampacho mi ontwika onika me ka so no so drive ai moto okay empacho ebribiri ye adwuma ka se ye kwa akoto asase na yesi ye kwa akoto asase no afa ba bia ye konya asase no eye kuro ba ku number I say lorry kwan dantem or say on pe this side or pe this side enti no one ton ena sika no so ye basa enu echi die meneno munya ni asase bia ho nkomo genti mi bisa 1 billion a wo ka no me yema hyeme obi a woni na tena 7 years muntam te ye 3 years ye kabo mu 10 years no wo ka 1 billion who zem obeda nya sika netia obenya so ya ka kire mi se akola no wo me ho na on ma miska na ya ameka no wakati ni se sika ne won ho na ma na on ma okay na gisa akola ni ba bedi ni ho nti sa akola no won nchen won nchen na ware ne ye kana mo sa tenan 3 years enim gwasa papa we di agumi onu gina ho ka o se sebio me ye bema da be no kan so ye bema tama ye ntam tete na asofo no ko kan asem na asem na nkata na onu wadi nka publish wo area mu ho nyina semi ye bema sebi mi tia kotie fiti mi mu enji no onu wadi nka ka be mi mekura se a mi free na ho na preside sorry baby ya enim sa asem we se utia na sa be gina lorry kwan mu se utia bema semi tia sebi bema na wanka se utia bi mi ntia bema dia dide no hu ya o kan se utia bema dia so wa so da yes oni mi dware na all of a sudden mi change ye bema woni ne ware e mo anware amomuda ye dware bom na ye dware ambom kra se ye da bom ye dware bom ye da bom dide na dae na oso keke na no hu se wo ye bema me pa cho han ada woni ne da na otatena so ana me tanaso sometimes the bet me tanaso because e bia na eno na ye na adwen se mema na ese kosoro na se me tanaso kura se anya bema na me tanaso me di me ba no na tana wo bema ne so nti me ye dan ye bema asemo odi asemo we nyina waka fin nyina wo kro ne mu je se nyame na je se me di na kata me so na me nama me nya me ho amelia by force waso obeba nim se friends utua bema tua wo ba fiti mi mu empo wase mi yetutu ni enti da ye ko kan asem wo na busu efie ni mi ka ta busu afo ni se o mu bisa ne ma me se what is e bia na mi yetutu ma yetutu ejai ansa na obe ware me ana e bia metitutu dan no ansa na ono obe fa me ana o ware mi we hu mi ni be ma bi da e na o fre mi se tu di ni but omo ye kataso mu aso e mi sa na hu hwe nti Teresa ye ne beto aso na ye di nkomo so obeba ti ma ye grant ne se omra na ye nyina ye ntena se na ho na ka kire se memenda wo ware pacho miti ni wo krom na me bisa obi a oben no so me pacho me mpese me bo Matese ana onipa no so ka confirm se ya mpa nti ese ne ye wukuada ochina ese elder etimi ba ye ntwen aware we kura de so aware memenda kura e null and void enya aware a edimu ye gituma enye yie nti on de ye twen no so beba ye twen no ene ya kwesi Friday esa elder utimi ba na waware na e wo court no kwetwetwam wuwie na ba ware a se ne o ma ne kwan woni ni problem bia na dabi ni pa so ware wa untumi nche ne se by force on ware mate nti e beto so ho why elder mpacho bremo piao aya asemo manfre poma ene de wato mamentem usha emile mu na amoto ma se ja o forma nua se so afrim ti manfre poma o se aware aye ka ho asem sa no se wenwrem na wante ase a na urem ase obi e ware nti me ware bia eno na de hawa ti sei ba minua no eye Yohani ekwan bi so no minim ansa na Church of Pentecost obaya de empanifo be frew ibetufo na ye no be kasa na wantie ne be kasa yetu asen no na obi a wasem odin
wasem ode unye obi a obra ho ase untie futuo time no saa kwan no so no se asori kase sei na oye pani wom na bibia esi wo na wo yire ntem na asofo abam asompanifo abam okasa krobo apostle din osomafo mu a abam na kira se kwan bi so no oniema bi nye ama so na kasa akire wan pese obebre wo ho ase eti obie ni won so a sebe ososere nyame asem ene se yegina nyame asem so tu fo kasa akire na still o primu akoma na ya wo se ne a wo pe eno na wo beye na aso pani mu agina ha kasa aso no na ehye no ma okọ register the marriage just mente na siwie na ya meduru ba bi a enipa utu anamo wo bibi ho na de na utu ho anamo no unni mundie wo ho a ya na emawa ankasa wo bre ti de aso na tumi agina so etu no asen se aso pani ni aso spend no ekwa bi so no mi hu se empanifo yi mu no na niam bebre mu no wanye ne yi wanye paniye adwuma enu ti na empanifo tu de san ye no se asem kura ye ne kan ne nia efiri no ho bayi ma mi hu se oyobi ana asem be ye den na no so wo ye sa emwa wo na ma fe poma ma memra ha na o kan sem bi o woni nyina so ema no bi eye won se be ma ware me a enu ano no menye wuramu a ye de krata green wadawro ma sane ya wuchire yen e de abeto bani mama san yi de dabre be ma no mabo aboso de mepe e na meye eye mfomso wo ma no bi abrabom sister wo ne nkomo na o se de ne ha no ne se ni kuru mu akohoma na be ma ma akohoma didi na woni ne tifie ye fie ye abusu fie na akodu ba bi se be ma ni pie na wo chesi na bonten na wakwaji sika wa bonten akwayire na nsa na wa ma usika menti ase ewie be ma ni suba na enye ana wo ba ni suba na enye ho no awose yetumi hu e ma ni bebre wo osubi se ono wo bi a okame ne de wo be ma no na eye wasede ye se wo ba konhomanti se wo bio se wo ni bio obeyire e ba sa na ma waware ayaya oba wo ye adwuma ya se bonkum dwa nifa na nifa adware bonkum sa aware bi ya enipa bienu na ware enti ase ntumi anya adwuma wo mumu a mo ye den aware ntumi nko yeda enti owura ne so obeba e me de pa so obeba beto yen na niema bi won so ya sekire na ka kire no aware pani na ware ye enti ese pani na ware obi a wo pa anyini wo na ware na uye pani na wo ware no so ye de pani ye na ware se watumi abaye pani wa asorim na wa ware aya ye front se na watena wa ma ye fro gu abedru sa adredie na jesa kwa bi so no wonyini no enue mu die na be matimi de nsa koja oba eyamfom so kra de ba ko awaye na o sra ka se court no de ono ana pa obeko onte mrase ana wonim sane mra kire e wa ware ho ana de no de nsa sha ase no wonim ade kro eya ne se krata bia keke na the referee so call friend say this is a somebody do call you say minim omo ho ne de okoye no okowura baabi ansa na yebusa ne nsam amwo no agi atoma chocho oba ye ne referee so de nsa sha ase ana onyere ho no wonhuru sa na mo no wotu no eso odwene ho mienu yemfa bibia nto nchen bibia bekwa kopie nyame anim so oba ne ware yie se wan ware yie se won so no wan ware yie ni nyina bekwa kopie nyame anim ne ye ade bi ho a ye amoma ye nwene ho ma fere pom obi ne ho na ware yo aware ya nka se ye manage obi a woni akoma obetumi ato obuase atoto ne ma no na bia beto nka wa bonten ebi ena ekoso enti it takes mature person yes obi a wanyini nye enyini se age o dabi wonyansam obi a wanyini wa dwum yes enema bi a esese akwada besu no wo wunsu enna chese wanyini onza ade kapene na wi no obeka ba akwada betiem ti wo say penit mi kan sisi so yes no say okọ pains mo at what asem no no de ne nan etim fom ba mfom ma waka hawi ba obi so ho ma obetiem mu kai no obi etenenka enti nyini ansa no ware na ware nso afanyini no etena ware nim na etumi aboa ma ware etumi agina kanya ware ya sesenka sabri ye ka ho asem sagu so bibia kwaba edeba emergency Ghana TV eso medo bibia se ojebre maye ko tie video no mu nsem ebaaye
na me pese me bisa asem baako eye bone se oba ebe dimane for mpemu agora na because I say yetie audio no ye maame eka asem bi se obisa sa de na ne ku akodi nkomo wa abonten se opempemu agora dodo na wale for de enu na ma mwani jiu apart from bibia enu nso ka ho ene ma mwani ji nti mimi to me de mi hu boni bia wo mu se oba ekobisa ne niku ane niku wo ho na obisa ne mpemu agwa ye boni enye boni bia ena se omuntema tete a certain things bi wo ho na ma no nso de wi amukasa no enye minim se mfitiase no mu hu se nipa no ho ye time like if it has me who say nipa ne ho ye tan na say den I say awale na say relationship na mo no egu an say na ho say we say na ho nya fe sana say menti ase I say case e ba ha ni ano et odoni titifi omani so afi na obehu say o be ma we kwa enye me so ba ne no enye me so nam ne no that statement no mota use imano sometimes nyame bi amoka enye no matter what one not na ame sorry to say eba ne sempemu agwa one na aye bi incident times na ka hu se ne ho nya fa eba ne sen na one ne yes anyama winya ntia ya se etitifi mani so amamu nkeka nsem because sa nipa na o kase ne ho nya fa no na then times no na no ho ye de fe ma eno kwa de ka che say be man ho nya fe kwa ho nti ase utimi ne nkofo ko ho basisi ana atete fi weni so na afi na ho se ne ho nya fe na se ne ho etan da bi amunjai sama no na mema no nso mu wale mba na muntuti omo right yes le mema no muntuti ma no right ase mama wale abe se keji mo afi na mo ba be wale die ya se mo because ase mo ma wale ni ayese cage bi menti ase yes mema no munya ntobase ma no wate ye de ye hu eya hom te papa enti yese aya na munya ntobase emma ye wate ase munya ntobase emfa ma ye aha enedi bibia ebesi na meka o se aha egusua eye emergency Ghana TV subscribe na like na dani de ni audio comment so e dey aba comment section ase edi ameje so an catch ma. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.